Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Yes, konye kusuza no kubaha ikaze bakunzi wa Rubavu Buy and Sell Limited, bivaze yani nk'ibisanzwe, dibaza neza kombize neza. Munakaza neza ku YouTube channel yanyu, nongeye kubasuza no kubaha ikaze abantu mwese mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mukomeze mugubwe neza. Nshimira abantu mwese mwakanda subscribe, nawe turakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi kandi buri gihe. Dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga wagenda ukadufollowingaho, ugakurikiraniraho, commentaire zanyu zose ni ingenzi, like byose ni ingenzi kuri YouTube channel yacu, ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ibi byose ni ingenzi. Yes, welcome back hano kuri miliyoni 20 i Rubavu muri centre ya Byahi. Tugufitiye ikibanza ni hanini, reka nde tujyane mabereke. Ni ikibanza kiri hagati y'amazu, kiri ku muhanda wa kaburimbo mushyashya wubatswe ejo bundi hano muri centre ya Byahi. Yango murabona ko ari ikibanza kiri hagati y'amazu, ikibanza kiri ahantu heza, n'ahantu heza cyane. Tukwatangira miliyoni 20 nkuko nabivuze. Zoning area y'iki kibanza ni R1. Ni heza naho kubaka, wahashyira cadastre nziza, wahashyira inzu nziza zo gukodesha, wahashyira everything, ikintu cyose ushaka wacyahashyira. Kugira ngo mukukibona ikibanza niki, uri interesse ushaka kuhasura, vivite n'ubuntu, wahakugeza. Iyo nimero ubona kuri ekara yawe wayitwandikiraho, waduhamagaraho ukatubona. Ikibanza cyo ni kinini, naberetse kiri hagati y'amazu, kiri ahantu heza ku muhanda, ngira ngo naturutse mwahabonye. Ikibanza ni iki, ngira ngo murabona ko kuri ekara n'uniri bacanuko. Zoning area ni R1. Duhamagare mu bambere wifuza kuhasura, wifuza kuhagura, turahakugeza. Ushobora no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ari kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, amazina yose dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera. Dukorera mu mujyi wa Rubavu, mu nyubako izwi nka etaje kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ni inyubako yubatse iruhande rw'isoko. Rubavu Buy and Sell Limited turizewe cyane mu kugura no kugurisha n'amazu. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, cyane tugakorera mu karere ka Rubavu ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Musanze. Tubafasha kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwihuse, ndetse tukaba tunabigura mu buryo bwiza kandi bwihuse. Tukabafasha kubona amapartement yo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Muduhamagare tubahereze serivisi zindi zose zitangwa na Real Estate Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner who always here for you.